Voilà, mesdames, messieurs, grand merci à nos millions de partenaires. C'est cette maman qui est venue chez nous. Assalamu alaikum. Oui, Jam. Oui, fille. On a marqué donc. Maya. Yana Mariama. Yana Maria. On t'a eu donc. Changi. Approche-toi. Papa. Ok. Reste par là. O Changi li udon ne. E Jodea. Kono nyoti. Kono nyoti nyonga. Kono kianga. Imi kono fala dong. Mi wallo hebon? Hebon ko nyamo. Ah. Onto modi mo? Modi asena ni coi ma de musu. Modi mon sella. Yo. Jukku be. Oh non do nyiwi ket makindo ene. Yai mo ta ko mi ha ta ni yang. Ne du ko. Kore dube. Ko ka wana. Kore dube. Lepi jelu. Lepi. Yai mo ha wa puta. Imemia. Imemia. Oi ko. Ah, akite chonchi monde. Ah. Onde ti carne? Mi che tika. Onde retron carne? To wa puta ki to da ya ni ke. Ga hoi ma mun ga. To mi ke ke. Haren hebali bibbe taw? Kan ya ba ko. Ne ko mo la. Oi. On ala bude ko nyamo ne. Ya ba ni nyama ni wa. On waldu. Ni wa. Ina ko to na. Oyo dey. Ike ke o mi na. Ki wan ke happy. Ikati me ba ta ni. Te ni. Ton falo ñu de ko ñamo. Ton falo ñu de ko ñamo. Ko mi ke o ni. Ki o ko me ke o ni ko kan ya. Ni ya me ko. Ayo dey. Ni. Ko bo he ba ye ti nai. Ko nya na ka. Ko ya ha ka. Ni ai chang mo no ki. Ni wa ni. Ha ni. Na? Si. So wari yon mi fa mal. Mi ai chang mo no ki ka wo ki. Ngai mi wa ki. Ha ni no ki ko. O waldo nyamale ande? Ha ni. Et est-ce que tu peux la servir du riz s'il te plaît? Pardon? C'est fini, on a le riz, non? Et donc il dit ma fatiga. Même le riz pour elle. Et donc on y nyamo nani? Yare ke ndi yare. Yo. Oui. Yare. Travailler sans parler. Ko yar kuttino kene berne monde. Acire nindi andanka. Omboro no nani. Yalla mutti nani. Yalla itangon ande nani. Alla yon jippo e jam moƴƴere. Munye nani. Munye dogu nene. Munye dogu. E mayine. Oyo.
Sonia bi bobo ko boy en temps photo. Sonia. Mais la viande. Aïe. Nye nani? Yalla jipi yo nye jam moƴƴere. Habe sen gayni ñamde ɗo. Ɗi mon amenda bon ka lapta mi dara reedu mon ɗum no fewnori nani. Waɗon eko nani. Anden kon no bobo fewnori ka reedu nani. Acce ñamon ɗo. Mi holla vidéo on partenaire ɓe am ɓe men dara waɗe ñame ɗo. Yo ine ɗo ñam. Ka wawa ñamo. Non. Est-ce que ɓe wawa ñamo ɗon ɓoya? Voilà. Tawa mi ɗo. Ani lungo nana ka ɓe wawa ñamo. Ña. Ɓe wawa joɗagol ɗo ɓe waɗi. Est-ce que ɓe ɓannatano le gata ɗum kadi yam? Inne ka ko bir. Joɗe. Ña. Ñami nan. Enen mari ma ko ne fotta e wobbe wala itayen sattene gine yalla jippino e jam moƴƴere julbe. Mesdames et messieurs, je vous laisse visionner la vidéo dans l'urgence. Aidez-moi avant qu'elle ne quitte le bureau. On va trouver quelque chose comme nourriture pour elle. Elle va rentrer auprès de son mari qui est malade aussi au Djoukouda. Bon, dis-moi, quand on nous va dire, nous, non? Thì ông khá ở đó thì cả cái này ở đó thì tôi thì tôi tiền tiền của tôi tiền của cái là cả tôi tiền của cao đi cái người kia nó cha của họ vào ông cha của họ vào trong cái cao có giá như kể cả hai người vào các cái một số tiền là những áp quyền cha cả hay phải cha tổ phụ khi họ áp chế trong các cái gì ấy hay phải nhà Iyo. gì ấy hay phải nhà áp chế trong đó No ñami modi mo ñamali. Mesdames, messieurs, grand merci à nos millions de partenaires. Vu qu'elle est en train de manger, on va la laisser finir son plat. Mais bien avant, je vous invite de partager la vidéo dans l'urgence. On va l'aider à trouver de la nourriture, puisque comme vous l'avez constaté, elle est en état de famille avancée là. Donc, elle a vraiment besoin de la nourriture. Donc, nous, on va l'accompagner dans ce sens. Grand merci à nos partenaires. Au revoir. Chacun peut quelque chose. 100 francs, 10 000, 500 000, c'est pas mal. On va trouver le riz. On va trouver également de la nourriture pour elle dans l'urgence. Je vous le demande humblement. Grand merci à tout le monde. Je vous embrasse.